Angkatan Bersenjata Federasi Rusia memperbarui informasi operasi militer khusus di Ukraina, Minggu 24 April. Rudal darat presisi tinggi di dekat Pavlograd menghancurkan bengkel pabrik bahan peledak dan mesiu untuk Angkatan Bersenjata Ukraina. Rudal berbasis udara presisi tinggi dari Angkatan Udara Rusia menghantam 9 fasilitas militer Ukraina, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Mayor Jenderal Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur. Termasuk 1 pos komando Brigade AFU, 4 titik kuat dan tempat konsentrasi militer dan peralatan militer. Juga 4 depot senjata rudal dan artileri di dekat Barvenkovo, Novaya Dmitrovka dan Ivanovka di wilayah Kharkov. Operasional taktis dan penerbangan militer Angkatan Udara Rusia menghantam 26 aset militer Ukraina. Di antaranya, 1 pos komando dan observasi batalion, serta 25 area konsentrasi tenaga dan peralatan militer Ukraina. Hingga 150 nasionalis, serta lebih dari 40 kendaraan lapis baja dan mobil, dihancurkan, kata Igor dikutip Tribun Timur. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами наземного базирования в районе Павлограда уничтожены цеха предприятия по производству взрывчатых веществ и порохов для украинских вооруженных сил. Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены 9 военных объектов Украины, в том числе 1 пункт управления бригады вооруженных сил Украины, 4 опорных пункта и место сосредоточения живой силы и военной техники, а также 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах Барвенкова, Новая Дмитровка и Ивановка Харьковской области. Оперативно-тактической и армейской авиации Воздушно-космических сил России поражены 26 военных объектов Украины. Среди них уничтожены командно-наблюдательный пункт батальона, а также 25 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожено до 150 националистов и до 40 единиц бронетехники и автомобилей. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.